Ole tun tum chu housekeeping department lampang hi in lu khung ve do ni la request atama lo ti ve te ti atama katron tilok theilawa azia lo khop mea ka that che lutuk hi ania chuan nam tur dang om lawa atai ma ki harani chuanin I longa hian housekeeping department hian poimo meya 5-star hotel ang kha ani lo ta housekeeping department 5-star hotel a chuanin housekeeping department chu back of the house anni na chen hi om ve ma sangin longa chuan guest interactive ber annia chu wang chuanin guest tena an chen chil ber department anni hialo me chu tiang chu ani wangin an poimo an mo phurna po asang mani chumi mai nei ka room chung ceiling a hianin AC line kala ari da hum maya a bengcheng tham lo tura ngai la chuanin I entirnan in housekeeping department chu guest ne na interactive berania chuanin room khoi tu ten nia khatiang emergency longa po emergency telawom ta se entirnan mei chuapal temo kang long kang pala temo entirnan long pil tura temo khatiang chia kan rap si anga te khatiang khanin an poimo a guest ne na in englo interactive berani wang khan chu ba chuanin department poimo ber te singa mi ania team department lian ber dot tu anni pokani I cruise line industry a hian chuanin tuna karon sei tur hi Royal Caribbean company base in karon sei donani chuanin house chumi main housekeeping chung chang tuna karon sei zong te hi anna deal dan mani loka Royal Caribbean anna deal dan online le offline a deal dan te karon sei to a I kami kha adil dan chu ain ang vekani F&B tenen na zong deal dan chu ain ang vekani ti kha kan sei masadu ani chuanin housekeeping hi laundry department te anom shana housekeeping department hoya hian chuanin chutiang laundry te crew laundry te le khatiang linan zong lo tu englo I lo sufai tu kha khatiang te kha anom le tin an hierarchical structure a hianin enge public area attendant kan tia chuan housekeeping runner te baso te state room attendant te supervisor deck supervisor an tiang chimo chuan assistant manager le executive housekeeper ka tiang khanin anom chho di ani chuanin public area attendant kan ti hi hei public area vong fai tu ka tiang kha anni mai ome an poimo maya I kan long file thiang hlimna le a faina le alan moina konga khanin mo an phur lian na mani hango hian chuan he tiang hi an hanwai anna housekeeping a chuan bultran na entry level ania anni hian in dollar zakwa atangin an tran thina ni an hloi dollar zakwa overtime nan chuan sangkhat fel chu an lo ma chu tiang chu ania chuanin chumi chunga chuanin I baso anom le baso anti chu nge state room attendant te puitu ang chi kha anni ho hi dollar sang khat vel an hlo ani state room attendant lani ma che hian chuanin chumi zo la chuanin state room attendant anom le state room attendant chu room ti fai tu guest room ti fai tu kan tiang chi kha anni hi dollar sang khat sari vel in hloan tana dollar sang khat sari kan ti ma state room attendant na tang hi chuanin englo enge I fix salary ani to lawani chuwa chuanin an heta karon se an hlo sang khat sari an guarantee pe hi chu ave chok ani to ni hemi let hi an hlo to ni hi heng ho hi chuan chan chu fix salary ani to lawa an siam poisa an siam tam mani ti kha anni chu hlo ani to lo an poi an hlo tur kha an pocket aron lu tur poisa kha an ma ni siam ani to ni chu wang chu ni an tho that le an la tamanga atiang kha atlang puin dollar sang li zanga vel hi an hlo thin ani dollar sang li zanga dollar sang li chuang tha an la nge ni Royal Caribbean anga chung chu ani housekeeping I ho chuanin dollar sang a chuang te po ani a siam tam chuan mo khatiang kha ania
lo atha em mani state room attendant an ni to chuan tin kai sang tur khanin public area tang kai sang tur khanin online training te an tianga online training zo online exam an nei nga exam an thu chuan interview an nei nga tikhan kai san ania longa re thlaruk nuwa zel I kan chung chian na hi adil zel thaya I chu wan chuanin kai san kha chu nge posting om chuanin har lawani ti kha kan sei du ma sangin online exam kha pass ve nge ngai ni ti kha kan sei masat riat le atulo me chuanin state room attendant chung chiat chon supervisor nom ta housekeeping supervisor tau hianin cheng dollar sang thum vela tanga dollar sang thum zanga velan hloni supervisor ai hianin an hnuai chia state room attendant te hian an hlo nem zo kang suman la lut nem zo kang chu chiang ani chan chu an ni chu supervisor anga chuanin extra om ve to lowani guest ten en contact lu tuk to lo ta extra kha om ve to lowani chuan chumi chung le chuanin housekeeping manager ang chi ta kha chu sei chho to lo la tuna karon sei chin ho kha mi zawina kan tho tlang puyang ania state room attendant te phei chu an mo phurna sang me ya guest engkim emergency a po an mo phurna sang ani tin housekeeping na hi apoi mo ang bokin anna po atafa aha thaka tin room ti fai pia lama khanin mo phurna sang atama guest thil zong ka an mo phurna engkim ani tin guest ina complaint dang nei point housekeeping hi an contact an mani attendant bi ka an room attendant bi ka an contact masak te an ni thina an mo phurna asang me tin emergency an mo phurna sang me mani ti ka kan soile duwa in department thatakania I sumatama housekeeping hi mizo thalai te tam theyang berlu thei chuan tu thu sa mania housekeeping department a hian ron clean po also na pol takania chuan chuan department lian ania hei laundry ate mizo kan la tam lawa laundry man ang chi ya te po mizo kan la tam lawa mam kan om po hi kala lawani mizo chuan chuan ne tiang te poi lu har lawania nanuam si lu har law te pressure rom mi lo ana tho theina nia athakop metin side job tam me laundry achonin kanin supei lawai keni ang ho te po kanin supei lawa ti khanin kan suk turte kan suk tira klem te kan suk tir $1 som ni in kan suk tira tam de kan suk tir $1 som ni thau ka tiang kha ania in ho na turan nga ni an ni phei chu an mani na tho pa si khan mi thom su khanin lo suma siam trek theini ti kha kan sei du boka chuanin chu atlang pui chu hani deu me housekeeping a chuanin ma in longa tho dan longa apply dan ke mani company a lu thei dan na deal dan te kha karon sei to khatiang khanin hetiang lam housekeeping department a thok du le experience nei te kan omani chuanin lo apply mai ni sela athakop mai mi zo hi atam theyang per longa thokila an ri hut maila department sang te miram ang hian ve nei nuaila ti hi kadu tu samani ami zorama bila ka thiam tak kan tama pol som pani pas sap trong thiam tak tiang ham ma se engma thok tak silo ka tiang kha kan tam me ma khovel ram sang jin theina chance ni pa forma hetia sum tam tak lo chu thei bok na tho pa lo chu thei bok jin kual khovel ram sang khovel tourist destination cha lo ve theina chance ni pa bok hianin hetianga ron thok ve tur hian mi zo thalai ya tam theyang ber kan som chu hetiang kong song hi ron zo ula thil har ni lo tu nang lai opportunity em to long chuak thar re long te om to long lian pui lir long pakhata pasen long pakhata khru sang ni chuang tho na se la chuak to ni chu wain an la na sa me ma rik chu wang chuanin ma se long thok tur chuanin mi zo mani tho na nga tho rek thok rei pe ve deuh ni te po nga ya tin mi zo mi pa bi takin vairama kan chuka na thok rei pe hi kan tam lo khop me mani tho na nga ya thok rei pe lo hi
kan nitlang pui hang hian in longa kalte ati harasani antinan I resume a experience kum ni kum thum chungin hotel rang te lo thokol ka chuanin enge a impressive fak lawa ka tiang ka chu wang chuanin keipa recruiter poni la kha ka chu kala ka ring lawani chu wang chuanin thona nga ya thokrei pe ve deuh te mi nget ve deuh ni te kha nga ya ni lo la ka ban zung ang chi lo deuh ka tiang khanin experience tra in nei angaya experience longa thok tura experience la longa thok tura I recruit tlak khopa experience in nei that ve kha angai thungani ti kha kan soidwa chuanin khatiang hei housekeeping a ten roi lut dona lut thua tin F&B a te in lut thua khatiang bultran nana thaber chu tun la ya chuanin Mizoram chuanin I Mizoram enge basic skills hotel operation ang chi training na tur tam mai atam khop me Mizoram chuanin khanga khanin lo training lo ula tin Mizoram training na atana tha kati ber chu hei tuna hianin hei akor pokaron ha Viva management consultant tia ITI a khan home away building a khanin training an petrina housekeeping la food and beverage department kata khanin lo zir ula I housekeeping pei chu miss ma moi oma trainer ani aya mizowa housekeeping a thleng sang anom lo kum som ni chuang housekeeping a 5 star a thoka executive housekeeper kan tia housekeeping department a chon lal berni chumi na chu kum som pakhat chuang thok toni chu tiang ina en kol na hnuaya chuanin housekeeping in training tu ni chuanin a training theya tin F&B food and beverage department po hemi institution a tho hianin a training theyani an trainer te aya experience Mizoram nei thanom chuang lo Mizoram a chuan zirna tam takoma ma se an zirna tam bera khanin an trainer te kha train le chon ngai an ni tlang puyani I experience an nei thatok lova tin hotel management background nei lo an nia chuwang chuanin I institution tam tak azong chu ka ti chuang lo ma se tam tak kha chu an zir lai te not te kan en sakatangin a hria tani chuwang chuanin I Viva management a hianin a thei ram chuan I zir ula I enge trainer nei tha chuwang chuanin I khoya pokalula inja puyom lawang ti kha kan soidwa chu Viva management consultant ka karon recommend leani I kalo tho thin na te ke mani bultran na nia I chuwang chuanin trainer thatak takan oma experience nei tha longa pokum tam tak F&B trainer tuna train longa ko omlai po F&B trainer po kha longa kum tam tak kum som chung lo thok to ni cruise line a chuwang chuanin experience an nei tha hle ni ti kha kan soidu ani wale lo me